Obi akwaba e de baba Grace TV so gidi se twede ampo nyanko pantom obi aho ye eja adom yankwane ahoden ya se hye bi ya e betwe nkobo ame bia ya asundie na sabudi ye nya ye nua ba ma akwasi obibini wa ha obi ene makwasi obibini ba Ghana ha dia ye npa hofro kra ensem obo otwi ko brema nyina afa ye papa da number wachi ensem da bia da o che na twende fa ho na no celebration of life of course ade my mama akwasi asewe bebre no asekobna ye hu akwasi obini wase abede na amba de na sie na celebration kwade na obini ka fa ho afei o se nsem no se obini na nka to twa na obi aka wo netimi akwa ya ene ya ba na ase ye ne bedi nkomo no acheche nsem kakra e de ache bema na apomo ko de ya bema osai osi awoye okay ija ya ka osai a nze asante ye kasa no okay eni edin tuo no mo na be ye ne okay do ye obiri ebo a na ye obiri nipa tuntum a o ya aboabo nipa no o ye de ebo a okay ina obiri ebo a o sei tutu no na otu ahenie esasi ahenie okay ye no ye ntu no esi tutu ai de tutu busum na to no anti ye ba o sei a ye odin na ese se o se a o ye wow o se a o ye be ma simpremu o ko chiri twie ana ka sewa chese ahenie yi de sewa wow eso hima na wudie no sewa nam se ye ka sem se ahohom so ye adwuma mframa kase bi bopa ye ka mframa chese ye dia fra ana ye dia ma enti efra obia we asase so abode nko ade mframa fumi bi edua ho mframa emoa ho mframa mframa wupe wiase nyina ya wu enti na me nhyira na eba ti na nanom ka asem se wo pese o ka asem kire nyame a aka fu mframa mu that time na ya na nanom ju mama mre na o mama ne edi ka amamre a ene ade a wodi so a o man no mu ye mre okay ana amane ne chese wa mane a ode ba wiase bra ne se okay ya ka mframa de se na nam kan no that time na nanom ju mama mre na o mama ne edi ne mu no mframa mu oba bia mframa obia chese nyame wo o eze me jo mframa sisi ya so be fi wiase di mframa ye dia nkwa dwan ne nkwa nyame ne nkwa nti nyame esi ye fa ni hu no da nyame wo mframa mu di me ba bia no obia mfi se mframa obia no me kama sem fa mu a ni tie na de wo okay na yen hwei nsensem we ba ye Ghana ma mu ade em se de oni mu ne bia fe no abem what the church wadwi wo mu a esi aba bia ba bedu ne se na no celebration of life e course de my mama akosu ase wa won kan em se bibi ntie hu wo en wa chi go bi na che wadwi de afa ho en ye ma mu mpanifo the brothers in some trip from mpanifo there's a nipa eche wo ma wo bi eche na dwen bi na akwa kan mam so de 1% se mitutwa e be na se mitutwa ni na se be pray e de ahwehwe asomdwe nze wo di eche afiri be bia ye de kopem ye na no wa eche aye ebesi ne ede na owoka bo so won se ngakaka ede nsem na woka edi kan me chia watiefo okay ene wahwefo ene omo dadurumba fans omo dolumba okay na omo donnyom na omo di ni sense ni nyina chi ene mo bloggers so a buta nsem ya mo de nsem pan nyina akọ na edi kan mo nse be mienu nyensa bi a okay na kama tiefo nyina ti wiase e baaye no edi kan de ode baaye hu no e kon fa so de bo bia no hu okay yini kwa ko de baaye ba gidie mu kire se obi na de baaye saa na ada ye beko yini okay ba bia ye koso yini ho enti wiase nyina mom yini nipa yini nipa ni na de ya na sai bibusa asem bi o sai obeye nyansani na wadwene mu do na onya nokwafo sebe onya nyansani na onya nokwafo ye pa na bi se keye se de onya nyansani na ya nokwafo anka ye de sa to so ne se obetimi aye smart na no being clever ka smart de betwa ewura timi wura ba bia utimi ko but clever na chese ase wa adwene no mu no onya enye pepepe we smart de wura emu de ekoso aro mfa adwene ne no kware eni nyansan toto nsam ana boni kan say can be smart but not being clever. Ti nsem ba yi
ɛho nkurɔfoɔ bi a sɛbesɛbe ɔmo adwene mu dɔ ɛyɛ nyansafoɔ paa even sɛ ɔmo kyerɛ nsɛm no mu a ɔmo bɛbubu bɛbi akeka nsɛm bi ayɛ mfatoho bi a emu dɔ ɔmo wie a na ɔmo ayi nokware no ɛde ato nkyɛn sɛbesɛbe ɔmo adwene mu dɔ na ɔmo ka nsɛm na ɔmo kasa so wɔ fam bɔkɔɔ te dɔm no tie wɔn te ana dɔm no timi kasa wɔn dɔm de wɔn nyansa o but after nyansa no nokware paa na ɛda hɔ no ɛne deɛ yi ebinom no ɛfa no ɔmo personal interest na ebi so the emotions ɛna ka wɔn ebi for personal no ebi asɛm bi a ato no ekasa ebi a ɔno ɔbaa bi akɔtena ɛna ebi ɔbaa no ɛne na ɛni ne yie nti ɔbaa na ne yie ba na saa na ɔbaa bi a na ware yɛ si ne yie bi sɛ maame akɔhyɛ sɛ waa bi a na ɔde akɔ hɔ ɔde bi a na yɛde dada bi ho tan ɛde akɔ maame akɔhyɛ sɛ waa so basa wɔn aware yɛ na anya yie a nti sɛ obi deɛ no makɔ ade bɔ no so aware yɛ na anya yie a ɔsi sɛ waa yi ɔwale panti ho ani brɛ kyinkyim ho de di asa nti no hwɛ bebree bi hu sɛ saa na bebree no ɛfa no ana ebi no so ɛka no korɛ no ya sometimes bi wɔ ɔmo mfa ebi a abebuo bi ana mfa nsa asɛm mu odu bi na nka o so ɔmo de akɔma ɛno no kware no so ati ase asɛm ba yi nse me medi akyire from day one lumba yɛ obi a me ka na me adɔ no pa tie no nyɛ no mu nsɛm ti mu nsɛm no ɛbɔ me bra nti asɛm no bɛtɔ hɔ no edɔsukɔ etietie no nyɛ no mu nsɛm ne ba bi obeduru ya ansa na o move to another level a ɛkɔfa ase nyame to ne nsa frɛ no nyame to ne nsa frɛ no so ne nya abotere etietie nsɛm no de ɛkɔ ne de ɛba mu research bebree ansa na de man to mu ɛnam ka sɛ smart no prepare wo ho a sometimes bi wɔ ha na amfa no korɛ anka asɛm no do you have first day a em sɛ be ka asɛm bi no na nyɛ me intention po okay bi twama kom ba bi na me kɔfa ho na sɛbsɛb mi kyiri no sɛm no korɛ so de ɛwo sɛ yɛ baako o ka onto sɛbe nsuru me kɔ kan no so me hu how a ɛsɛ gintre ha em sɛ yɛ ka kwa na bi sɛ court no me obi a me mfa hwawa no de ebi ka bi mama me no bi so ka bi ma ada side ma ewe ni nyina na yɛ malam sɛ court no sɛm na bi di ka kɔ kan no sɛ ɛne bi nsɛm n'ani yie paa ɛma amanfoɔ ehu sɛ se na sɛm no na etie ana ato akɔso a bedu sabri ama celebration of life abamu ntina de meka no sɛ wiaso ti wiase a unim de sɛbesɛ be ufra asase so akɔ akɔhyia no betima yɛ nipa betima yɛ dua betima yɛ aboa betima yɛ nsuo betima yɛ abodie bia kɔso Nyankopɔn hu ebutu abodie bia so nti woni nipa bi edi a ya na wahwɛ ni na de nokorɛ ato nokorɛ kɔso upie na kopie nipa no so ne bia utwa ntoro kyerɛ no a asetran bɛn na bɛ nipa no betia tena ba bia wo kɔ nti me hwɛ sɛ nokorɛ bia no me de menim ɛyɛ nokorɛ na ya de ka fa sase wow me de bi kan sase no okay nti wi asɛm ma nokorɛ ne nokorɛ na ɛne sɛ me sɛ wo so wa hu me wo celebration sɛ na wo di busae no nti ne tefo echirim kakra ampa sɛ me ka sɛ me ba bia na ma di ntoro na me ka no na di nti so e ba na sa no na me wo interviews be 3 wow o kuma se ya no sɛ me ye nti na me fi sɛ ka me timi ye wie ntam dia na nka ma baba tini nyina bi ko share nwure nti me ntimi ai na wo ne nyina so no na me ko ka me ko bo me nwum dawuru bara me ko yen so no nse untimi mo nwum dawuru o Ghana ha lumanyum nunu ma won sem emem ti eno so kwa aka no me ma bi no gina mu mama me no wa ha esa oba bi a me ko yi bia no e baaye mu ko fa baaye ye minim fit day one no eno ana sa e to aso nti se o twema nkodwa me ngoma ekọ ye be di susu ma ho ni nyina so eta akiri e ma e kama nti nem sa tifo ma hu ni wo nti ino celebration ya dia ho video cv ohun dia court so e dia na o carry up celebration and off ya ma me akoso ya se ba e bi ko akasa ti ase ni kwan se ba so bi si o da bi
I mean, what bring to deserve say nipa bi e born about shen munyam sa. O support the course na dey na obe ka dia fa won wa esne ni kwan say waso. Father o. Ade edi kan e dey aseda be nyame se bibia call ne kwan so na yente se nsemboni bi asi ko na who we are no dos wo. Even say maame no e sha ase fititi nyina no yehu no ma na maame ni fam ene nsema na ekoso te se maame no doni kunu na abro so ama e se na ba na asakọ ese aweho ni no ma bebre aka no nti na dwen se nka obenya akwanya abusua no mpo abusua no kwade edu me bia ya che maame no immediate family no brimpoma me amofa fa poku ni maame afia adoma na abna adoma mama China mia madamfo Mela no munyina nti omo ye omo adwene se enka sebe ayi bi wo ko etimi ye omra efuru na ho Okay. isida etimi ye si efuru no abrochiri Ya be ye wa nti na kan sehwe ebize abusu apani na akwato na num to that day ni se on dey ohia ne se no fa ase kodu ye de ne beto amnum ye de to amnum mu a obi biara na yire num kampoka sisu so obi biara no sa na yire num sisu se sebe obe ye kodu ayi a obi a wo kwan onsi obi a kwan wo ya na mo frɛ no a onya ho a obeba wo nya ho so a wa ma edu wakwa di kan hye nipa na dwene mu ahye nipa ne nkran se wotimi ye bibisa ewi akire no omo de batu dwa se ombe se mo eye celebration of number because bebre kwa so request say say ye no antwa yi ama musicians binum eko interview say omo kwa no se de ye ni si kwa ye mpepre ho ne ho sensem no dizeke itimi ye beneficial aye benefit ye na bibi befitting one be asanke organize ni yie for the immediate family no ne yere we no na even sebe ebi kwa na nka bitimi akọ extend I invite oba ketwa no so kwa be ka ho okay aka busu pani kwa join na nka ya ni say nam do nsen kwan ana na nkofo bi so omo we pose no eba mu na na me busa wo say celebrating Luma life na I think nkofo bi ahon feso na yes wo ejo mo bia ni from nsem ejo mo nkwan from nsem bo mali wu ye nyeme ye na so celebrate no nipa bi atimi ye nka se nipa bi nyi nipa de nipa bi o me bo mali ku atimi organize why this number is it because of say it could be other side na and then me can see studio say abusu pani eye ofiusu enye na dwene da so they say me be court because on one intention they can make you chere oba say na nipa drinks just say na say nipa bi na betu fusha chiri nipa bi antimi take decision omra onya baka obekwa nimu oju bi a wa nipa what me say adi we me yin say the castle yin say wa me say na me ko yin say wa be obi nche wase eno wo na wo decide wi a obako for we agree okay nipa bi hye wo nkran ansa what me kisa bu ana de kind wo so say asemu so timi be ki decision bi wi a obi tutimi be ka to say influence o no dey etimi ka say no o nipa so interest awo because ono akasa odi kan call first court no ka say if is oba wi kwa no go court da do need even process I dey asem kwa court and no blah 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 afi hu say in the media space no e nkofobia ase diabolical asem shase no kwa no nyina o ma me ko shase wafa all of sudden mu change ya o mo kwa no ba no vulgar atem di die blah blah mu nyina ba out di kan ka say o bi share court okay o mo di kan be bia ni mu na bushapani kwa nkasa e no chance na bushapani tu anamo akokot no ana okokot isu ye nyina hu de ekusi ade am be di celebration of life 28-29 me de masama be da court me de be da court no ahye date say yemra 25th first day nkwa na nipa na ono de asem ba court no omo sama omo no court ono amu wasi ho
There's one kind interest for case no any say. So now let's know the cast. On person go to the shed for sure. First day na make. Okay, first day na mo call court. Okay, ono enso asa na Sana ya anam sifo ba. Let's asem no interest pa. E dey so kwan say. So be now are busy with assignments in now. That with that moment no onya ho kwan ko baba jama celebration. Okay, yeah. That heat of moment. Oh, parliament, yes, when. You know, no, wo ba enam enya lumba. Come say papa jama uni me baby ya. Okay. In the why the interest of say what fast na sem. What fast no yiye. Say the born is put to be person what fast the papa born so. And celebrating that. Dey na si wo kwan say wo kokos na kocha na gi. Ba wa ntimi anko ba unya kwan ko what fast no. Enam so on the lawyer wo dey hu no hia na fa na damfo. Utimi call the celebration. E koje wo me na. Eno akire no say na what say no fast you see ni nua bi so. Na ba wu dadada. Esi fridge mu. Oja no be ye lumba de wie. Owie na yiye so okoe. Okoe. Dey ni si ni kwan. Nti ekoba ye na de hwe wo. Celebration e ba so 28 to 29. Afi na court no de akoshe se obedi asem no 26. And say immediate family for no a protesting. Say am wa omo and otweba 25th. 25th no omo de ose yo. If you say me hu ne say case start here nyina no immediate family na akoshe se wa bo pepepepe yo ndi no. Asem bia be ka fa court bia no omo tu anamo pa omo de buo eni die eni ahobrase odo e de buo ma system no. Ntom fi system no be ka bia mo. It is our system no invite omo bia na omo tu anamo ko. Omo ko du ye no ba se afedie esi afedie e fine junction to so mu nemo ya twe date no asema ko 20. 20. Meanwhile ade no so ye 28th and 29. 29 we dey question next month 23rd the business celebration ya baso Man for so aboka train so with celebration man for so aboka afei de ko ba ni say o de kwhye ti ebe ni dan na de e ma koye me anadwoma na sem kwa ni say lawyer no sa judge ni be ka say omo de nsem no mo de ba no ko onya abotire ye dan I was self no koye onya abotire fa amranya amane ni ade ho about say na je say ni interest occasion mu no ada say wo form ana say influence bi na abam bro so when me ya adwene ho because issue ni part of nasema ba no ko ma all the nasema ba tie ni nsem because immediate family now osama omo you ready with their evidence okay with their proof so they no dey see judge no kwan the same thing omo dey na ka koso say we be kumase no omo dey fight be kumase that's it until your technicalities be owiase a the part that dey play just to frustrate you sabotage you it na ma before yaka achire no ko anamo bi wani so so oduru ba oyonko bibini bi de technicalities ko kwasa twwa na mu na uye obi a wa bambu a obamabu it wa hwese de sie ya na mu ye rem sami obi abesama me me ye ma ade ba hye date ipa no besama me ne nsem na bedi wo ze medi wo na butin hwehwe mu ebi so kan ne se ahwehwe mu mpadum pepeso bi ne mo me wie ye kra de a kantiase o na de so nya abotere ko ntie obi a ehwe mu ne se enye case a fa ho ana o se bi so na e o case a wo do ho a na mo aya ko fa it na bi a wo nya abotere nhwe sa asemarica okay ene e do so possible de but se de obaka se bia ma hwehwe mu kakra du ba bi na wo hwa ne se ase de ekoso no and say the same thing ko si court we ya ma me dasim ko we na akwe na koye no se ase de se ebu obam par me kan makan se mienu bi ama ba ko di ka bam na mienu na bam okay maka bebre o media no so se me ka se etamo kama ko sha sawa be bandan na as a hero yeah as a court case yeah that time kwa no nya mai ampa esi anansi esi ana me sa kan se anwa etamo kam you forget TV lumba kwasi se ni celebrate akosa sawa yeah because you can say akosa sawa celebration any pa beba ampa so asi ana we kwa no ekoba asa no ka no o se won sense no kodos bibiri it time no kwa me suggest kwa the friend pedifoni bi se nka be ya aka yen twin kwa chiri be 1 week bi okay na ka yen advertising ye yeah
but asma o kan say no esa ankofo be fi say o ma defeat here. Let's go ahead and do it. Okay. Na yen change no na yen nya na koso say celebration. Am personal man for so aboka. Man for to fight ba. Even bebre no so ka kira. O ma ntimi aye ama. Nti na de o no am pass so nyame so ncha de. E ma na yefe. Anano metie nkofo be ka se me sebe o mo kasa aso mu nim nyansa ibi. E ka say agora sa wa ba first no. E do me kushia no pa. Na we de o ba e do no so ti. Nam zuwa na me to na me sere. Nyan kan no. First one no. You say that time na case no court no. Arise kosoro. Into oba. Then so no mo ya announcement e wo oba. This one and if I know cause say one so wo mpede sa. Ti me catch cause say one no. Nipa na e force say ye ma no e peja no. Ono amu kwa den ko benya kwa nko pe ba kwa na ga low key. E mo mbe ka say cause say wo Ukraine otete ka so Ukraine kuta fra Ukraine ni kura nzimame. Ene me ka asisu dia. Amafo ntie ni pa. Akosa sa wa ilumba ye wi da wo. Sese. From about 10 years, my man is number power. Sa 10 years ni because 7 years in the name so ba kaka 10 years in the asem to so say a poison papa no was super. Wow. Was super. It is about time my man no yes so subi. Okay. Now this will be a tears of joy. Whenever his emotions. But I refer first I don't think that or baby or Ghana akoda trauma no ne areho na maame no akomu no se ma bi wo mom ko mom ntimi survive ada se beten no se be se ba dwunu hawo ana betim ko abase bi ko abetim poison ko fofa na se trasa hawo ene trasa wiase ade sombo pe mo dupa wiase odo nipa ntamo and don't account not trust nipa na mo trust no onye gidie ka gidie wagye na di se wagye no adi wadi ama na ba wu so wo be count onye sa odo ye chese me no ye dodo ye ho efi wo ye ho enoma tantan de wo ye ho ne ye dodo ye ho it wa dodo obi ho tantan de ama nipa na ba ye from na wa from wa so aba na wagye na di wagye bi adi nipa na mo wagye na di to ha wo say no banyo bebre no odo me ni nsie go ni dos tamka amoma me sapon o woni ba ko so say me sapon se me na me yare me hu tamka na bia no ni nyu ba ko bo say so nyakopa ye madaro mana me sa be ka bia ni no odo nkwa na be di mo ni pa bia tamka se ni bi no edi se wa ye odo o say na tabanka me tu na me de on va te quoi from one. Te quoi from one ko din se. Okay. Indi no wa promise maame no bebere onwumu ana wasade ntam kese kwa sa to. Asa sa ntam kese na so kunya da trust na betray no bamu a. Who is how the person feel. Enya betray so keke. Betray sa the tag. Asa to so. Such a person wa dodo no ho. No be from no wa gina di. Na afedi ya sa be kasa sa de na wo wasoso do asoso nsuo na mana so no. Aso aba awambu abanu bigi na aba no ho wambu mu a so ma no so yi afaka so wo beti bia die no afedi ya baka to sa aba no kra no wo the poison ko ka aba no na aba no so free unche no akodi ba bi a first ade na onye ma umpo oyem obi fufo on fa on ko stage en so on san fa on kire dom onyum na wo afedi obi fufuro kutawa ya so nensa ede kire dom ede kire dom no yenim fu bebrebe zu afo antediri nipa bebre fin say eye wo na ugina ho no so what is it? How will you feel? I don't know where your ma bebra sebe omo media no mu a omo kasa wo se depression ni nyina ye odo omo do mo rekohye mu omo de empo kakra bi na hwe we de ade a me ama gususu ade de na bedum pempeso se na afri mi nsa na ya sa kase sa de no me na me sa eku sa de no iti ma me na su amedrume bi kwa no ha na fe opia bontene kwa na ye de iti na me pese me busa asem sisi ayo bro sabe ma me no lumba me sanity I can't be
ba me hu de nti anaga na fo bi mpɛ de kwa meka no so wa me sign so wa me sign it ya ana lumba free mu a aka ma me no betima tena wiase ya na ka bed din wo say nka e be ko so ahye bi mtum so on ko ase ni se ni so wa ye do betima baga na bi mu a wo na nhwe ni sign fi no aka ma me na bi ko ma do wu ana me sa aka ba ko bi mu odu pa se ma me ni di ka wu ya ibuso situation ya na ya bra no elumba wo mu no office ko betima ya obey ma me abempo yi ana kosi no modu etie for kosi no modu ibusa wo se ma me ni di ka wu ya aka even po ke betimpo ase wo se ni patitu bia wu aka hawa lumba bebo ne dawuru se na ko bebo dawuru nafa obi akọ poison wo na fe wo tu be ka tena man sanse se ne be jatu nti ma me ka yie be na ke be ye no we ko be ka se bi ne se be ne boni odi akwa wo yan so o ye ba ifo na me ntwa wo ka oboni ayi odi nti ka ma me ka be se na bochire ho wow na ko ka legacy oba be di ma papa ni nyina no aye kwa na se nyame ya adom me nka se lumba wu no eye papa ye obi abewu na se be nyame ya adom na se ma me da so tiase na se be di wura na obo ano di bobo man di bobo onum no nyame ato ne sa afre na kama na me tiase bia ka ne papa mu pa de ma me ne de oye ne kuriswa wow de oye ne kuriswa was wa wu awie awu ana wasole it ekubi say papa no kra no de ma me ne ye no e bi kuriswa ma no wow yeah bi say na me di kan no e bi asema me di kan wu ya e bi an papa no hu zo bi say na yi ka bi tibe bu an fo ke ni ko do fo so mbusa kan kana setra wasase so ko be hu ni say ase wo ko be hu ni say entino o deserve say o celebrity ka na o trans no kwa ne so no se ke ni helicopter no nam wiem ma me no wadi kan di ni kuna wie o wadi ko do fo so kuna wie wo ye na ko do fo so ye o na kuma mu dada wie was super papa na so wie there was a time yes what me friend papa no ko nyina kasa papa me sraw wo de bra bontene keke na be san biti na me bre na mi nim de kote bayira ho mamu ama bayire antimi am akase na kenye saade a sade na kodofo susi do kosu asa wa pa no mi nim de na betimate wo montem de sie de onyankopon kwa ene ahonhom ene nanonom ene nim de sie enti na ma me akosu a mabusuafo me sira mo de am di poma chaw ma me no o deserve say de wo ye bia no munya no ma ne munya no me kan kire mo say o problem o de o ye no o me complain ye ana mo ka say na ye ma na ebre wa ka che so abre dada ebre o de ka kwa abre ma data ma na lu ma ni ntam tie kwa bo nyu mo say akosia say wa abre o after sana kwa na sabi ni ntam sa tie ebre papa no ana do awo abuchira wo no that's it anadwo de sumu ha ni amane na no kwa ebre chen daytime lu ba kan nyum bi o say ai sa ai ade anchime no o say o kan sim bo say okay na ko achime me den na ta no nkwa ne da wo na kuja sa wa zo e ya ono so nkwa no o so da wo na owie ko sa be kan say ne number 4 miles so ne mpa foforo so sa mpa foforo so ne ku bi mpa foforo so a ankonam awo e na ebebuo that time no wo kwa bia na wo Ghana na sa awo no ho no ma me no so de na wo fam also fa awokra na mu esa wi a kire nkra no sebe e ma am se na busua mpo ehunu sebe so akodofo so abro so too much ntino nsemi ba go hwese na ye shada hu mo bebere sa I don't blame them. I don't because they are behind closed doors. That they were communicating with that. I don't know. Until such celebration you who we never continue. Buy it could be say it be see because utimi kodo obi no do na broso a mabusuafo kwa fi say too much blabon train no I don't wine adai enti ba sa na fe ni ejai ma wo obeku o nkum ni nya na you be bia no afa moto wa fine and sometimes it show kakra e me nyina ye hu bi okay afente ba sa no ye no mo na ye won chen no I feel say sebe abo ni dua nyame na pra no no nyame be ye ba yi ba ya prafo and ya be gina ma me na che ye prapa no ho wansana
ye prapra no ho efi ye prapra na page na si mapoma so ama hu se maame no o deserve say fame na o sofa e de boalu mama no duriye no edu se Nyankopon twia ne ka no twa so aba it is a fame no de bobo ba ikwa de yesu there is a lot coming na maame no kwa na beje ne zam e Nyankopon de be connect nipa lot we free him fa pacho man to question ye lot wa e ba free him fa na ba so we need the pempenso na e de ahase okay akosha say what celebration will be forever and forever and forever until say ya jalumba nyombo e ko mi se wiase be say na wiase na binim ne say ya na go be ko celebrate e bi ko se bi onu be free wiase akosha say wa will be jalumba free wiase so the music is be keeping on going maybe kra no mbo and enyo no so keep on going so no enyo no so no e mu be 30 to 40% ma me ni di wo okay enti no ene e be hante wo mo okay those who are against at the beginning kwano they are coming man for be change madwene e be do me be gram a wan say wan say won nyoin ni kra na waka chiri because how na kwa betel lumba nyom kusa say one celebration say na betel lumba nyom man kasa proper okay and there's a lot coming and people should respect because ma me nyane pe na ho de Nyankopon we say even with idea omunya say say dia yenye celebration for akosia say wala kwa na say ya dia odoman kwa nsa shas ye na ma kwa anti e ba so sa ade pie de wo wiase wo ya Nyankopon sani e begina okay sabe abonsamfo bi betima yusu omta the more kwa na omu yusu omta 30% omu say no the more kwa na ade ne popular okay e me Nyankopon fa so e de share atamfo aniwu no de share oni bie na nimunyam okay e ba say no o sa je omunzam we kwa na ya ntima mo dawuru mpo anche na ko ba say it was just 2 or 3 days on taba it was just 2 days because 2 days Friday kwa na ne man shele nyanko so even location kwa change bebre kwa ko car bebre frɛ me na ma ko ka Independence Square wa no mu direction to Legon ho bebre abamu bukura ko fie ata the musicians bebre kwa no tutu kwan e bo shows bebre na bo gigs time ni date no e biti o ma o so antimi anya dan ama and the proper one is ahead because those who love the mother they are increasing now everybody want to make the woman happier regardless obi anya just to make the woman happy until the year nyina no lumba the so otayechi say mama me no go deserve no say man saka okay say mama do deserve so saka we fa chame and then runs near dia my year answer the bedro into my break akra won na amana come and say so we this are going forward we did the course we no and I want for chance to be the man here man say ono cry bi crash man we do na homo na otiase onya fi o company say time because ase otiase and go and see a celebration of life the man num say oya sa akra bi num say omo kan no oya sa na say o dey frefra man here oya sa so dey frefra owo because e bi num hu say celebration of life na course no enya dia o say ye dey mo obi otiase enti sa dia na ye ma me ko ye no kwa na enye e bia na chan ko nya nsunsun so so what bebre na wan focus o ka e dia na wo ka dia fa ho but we kwa be kan almost that channel say enye celebration of life na ye na ma me ya ma so what it bebre wa o nua no me ade agoja se wa na wo wu na kura o ye okay o gire wo okay na ya ka celebration of life ma mo na yeah say wo I don't know you also get celebration of death malumba this is celebration of life yeah so ye den kwa mo ewura no mu ade no hu ye he was relieved correct very relieved and this am mo I say ba mo pasa brofo na broni di aba no asemi broni be kan bia no I say obi address yes hey address dey bad o ade bad ade papa as you find oh this is crazy mad this is mad yes person is sick kasa papa as you find ya be kan na positive it is a celebration of life wa it just say nipa ne tiase and you celebrate no etimi die bi na nche birthday ma no yeah etimi die bi ete eti ni birthday no wawu ana ana sa ampa so frefre no ma na mana ko se wa eno ma ya frefre ma no no enche we no and yeah okay die afre kra che no kra se be ma one na tena don no ama
Also ka say odamiani si me man dey share me boss say dey win ma share the same place fa orofo nyina ko dey for so ohun that ohun say I say abusiafo no person ka ma me na japade no ma na edua sebe start to be correct okay and na fo bibia ka on fa pudu ho no why only this man okay ate same place pa orofo nyina yimi amo abusiafo nyina ma enso minti jai do bia be ka bia minti o aboa na sa ko sa wa that time no he was an animal odo fo so ye animal na omudidi ko be mo so badwo ana mo so dwo mo so afa de de fa mi fa mu en chese na wa mo ko fa amamre de ka se amamre o bi manwei ye ka se ye ko fa ne restrict de abato a ye mududo se fa na timi edi 100% ense na ye de aye ke nyina de ase ahye sinto kakra baba na ye da be na yefo mpanifo bi no ma betrena wona no mi ayefo for so day one am start here me ho bi mo interview bi mu they have never talked any good thing about Kosasawa. Their reason is simple. They feel say they are men, they are chiefs. Or more mandatory be or ma for 7 days so ma for man ko bi akaka omo ho a omo yire no mu protest. Do ma me no ye ma be da icon na ya ma omo yire no nya power to fight them. Then na am dey bi omo dey amamre ni amani na ye. And you can amamre ni amani a. Yes, be ase. Amamre ni amani a you have the relationship between Kosasawa Lumba ni o minya back to ya akeka mama na amane a kakosha se wa deserve se mo ayefuru kwa mka niba efi se empata mpo ya wanyi se mo se wale oba na mpa wona nanom se ka mama wo ko yifiri mu before say even clamorphos no kwa se am mandatory so mo wale mienu miensa no oba pani no oba request ade a ne krape na oba no so a oba no so ya ma measure limit also duru Usha bibi say Abraham Mama Bible Abraham ni Hagar dey. Okay. E conditions na ba yo. Yeah. Na Sarah etimi ngo. Ana Abraham feel say so Sarah feel say Abraham kwa abonte ko for oba foforo ne ba betwe. Etimi am made am mi control wo dey. Awo na me pe. To wo a me no watena se me ba na dey. Na ma fa akora kan wo se me ba. Etise ko ba sa no. Sarah ko wiye no a wonya ba na ga wiye no nya ba na Sarah ni ba no afedi o tra limit no be bia na ni kwan so ko tra afo ndi gozi ajaze enti se ye ka na se mo se no kra mpa se mo se mu di amamre so a na mo se awale ko so a was Kosasawa consulted oje mpata so wa kan se mo so ga kra mo so sa that's it. It is a most mo ya hemfo binum na say baba say with the cross o say me ka say mo ya hemfo na asemo emu na me ka asemo emu na me ka asemo dia na so agina asemo emu die omo ba ka me nyanko mo fa hin no to baby because it's entertainment no ne no mo code say ni ehun say sebe enyo hin nko na sebe na nyankopon ne na no mo de bibia wura utirim ko mo de ba sa na ko yese sa wo ye ohini ntin no wonim de eto oka e fana yedim na nanu mo di atanchai bebiri wa bibra mo yenim aw ba fa amamre amane anyasem okay to mo ba no mo be sa na ko yese yenum ye ka bia na ehunu se de be sia de aka no edika wo ba na ko tuntum na gu ho because when ya hini asem Oba se ne anya hwefa ama. Ha eju ba ya fa amamre na amane nwa o ba fa hini no ba. Brand se oba cha amamre na amane. Say ya yesu se me I don't dey wo yo hene. Na wo ya odi amamre na amane a. Me ye audition ka o man no. Amamre na amane no. O se benefit me. Exactly and dey no kre. Obi anya echi. Eno che se me ka ho na wo yo hene nti no. Wo be bu atanchia de amamre aba e cover. Atase. Se mo ya info na mo ni amamre na mo ka. Yesu so ya ne hia yesu eti amamre. And atase yesu eti amamre. Atase. Nti no se ne kwan so no mo ka eno me bai. Nti eti sa kwa no mo ka ya emotions o mo de ka no. Omo de ka no ma me no mo ta no no nya futuo. Obse ne omo so omo nche so mo ta obi da bi obi ka asem bro. You were constructive criticism. Okay. And you were destructive. Yeah. Destructive nature say I didn't depend on no positive no.
o person criticize ya na obi akọ enye papa bi but you constructively mami ebi anka wo ye ni say ya ebi a obi e be ko anim no se bibi ko na sia o de mami bi ampa enfu bi che bi na bi enwu nsa na aso be kan say ye no me asa ye authentic say e dia e be to no eto no a e dia na obenya na to no so e onim gofo mabu amamre ni amane so a na nanu mahu ye bobo ede na mu ya Africa ya infuse yourself with foreign things so engine ya apai da kwa abrofo no mane entimi nso mu 100% nso mu ni omo nyepe ana ye de ezu entimi nya akire nso ya as akwa ebio e jai hanging 50-50 edu wana na wo be kasa amamre ni amane no ko se da du aso go raso dem e ka amamre ni amane ho basa ni o ti ko ti na me nya hwe da bi na me wo nana no mama bre mu che sebe esoso no o mo de akoka ho e ka ho amoko ai no kwa mo hu sebe ake ka kwa na ka mo se nya me fie ne se to a ye ka amamra sebe ko ba gro bra na ba bi sebe nya me won ko mo ko so ko ba ko che se ma o nyina no o ba gro bra no ma be tra wana yes so o nya me fie ampa ke amamre mu no o ba gro bra na ko me ba bia na ye sumi nya me o se ya Kristo abewu atene me enti ne de no ma bia be ka bra bo ho a ya mum ye nyai se obi ya di bia no me ade ye boni wo ya se why ade am obi ra ho ai de ye we nya wo de now ya se unu ya se na hu ye mobo na cha hu ye mobo why ade am obi ra ho ai de ye we nya wo de na obi ade bi oba ya ensi wu kwan enfa wo ho wo na akoka che na nanu so mehu bi ma wo na akoka che na nanu mamemre se obi ya ade anya nti no ade na wo ye no o de begina wo boa no e be hwe wo de no gui ebe ka won chiri bi gui die no abeya etie wa mamra wo ni abere wo akasa bebrebe okay on the celebration no sada no ma me akoso ase reba ani krom hima ze mi zo hwe bia hima yes so for hima still so for hima ena so no ade this year ba ba chia tin this year akotsa se mi zo hu bi how do you feel Sabra bra amanfo bi kwa akasa ho hima ne kra ba no na edi chinyesi akoso ase wa so na prani na chinyesi so and oda na make me sada bi no mo ka bi se mi hu ahimfu bi o mo kasa enye no me na die na bro itimi ko birthday party no obi kra obi itimi ko engage obi ware o ba chinyesi so yeah and so she said yeah na say for the occasion yeah na say sabi mbo mu kasa ko ba sante kotoko yin pe ana ne chinye obi a chinye da na chi apart from ko sante koto chinye na ontimi na nye pe apart from that chinye obi a timi yusu ye de ope ba de man ntra ko ba sante kotoko de okay e di se me na me sori sesi na me se me tutu magum so mo bi di chinye si so what is your problem with it okay what is your problem with it why should we have to have problem with everything you be here and many people meeting okay say ni pani ye na wo wie na wo tu ba bi no su e fine and they ultimately ka say eh ni ade wo ye ji na amane sa ni pana ya ade na manani age wa be dance okay o how pa ni say enti wo hima beta na chi a birthday party kwa yin say ayin fu bi ko bi na ayin ma ko dize kwa de hima ni ayin fu no ko ma branding ye ama so mo do ma ji bibia mu a wo yi ba chon ba bia na mo do mu eni mo nyam kota chiri enti na eni kwan so because aye na kasa no ma ji bi anya ama ayin fu enu nyina ya komasi abrempom bia ni wetim hu no mo ba ye sa ama okay afba komasi abrempom de say ba fa ade so ba ni tu ni continue ma ni be si na nai e wo komasi ayi na se kesi ba nyina na jabe ma ni so chia me na dan ka also na so ba kesi ba nyina ye matuobi die na ye chese obi betimi de na si for say voi say na da yes teno wa se ka ma mane amane enu bia no no okay na di no se o krata ayi ma me akoso asa ade ba won ti after program no say the dia akoso asa wa na bata odwumadi no nti mi abe se nine venues be form ko ahun no so mo fam o ama fe du abikwa police for kwa no be ham so ho sadna so mtu ni ma no mo mpene mo nya dwumadi bia o Joseph Ghana Park so report you question say am aban mpene bi so ba ono me yate mi so atlet no so bi aye on na say despite be the man for how I was already kaka from the one the one I brought toy mami frustrations okay started record
the document about court say me yere ewie say mo mienu mo yere mo nko wale ya mo meka ya nyame hwe any time ya ka say so be say be pamacha wanza no wa be ye ni bi ayi wa ma o bagana obeduru ye sense bebre no tapaka mu no of nyekuta flower da be beba o be kumase the frustrate flight Yes, sir. also the be kumase and my no buy no be di ho ya or come back to Germany and I'm going to we pa or come back to Germany yet it is me see and all the forged document be na ba the passport to be press conference cause so life and my who attitude be me am ko me nipa bia no se me ben no pa mo o kai odum de make ya ko phobia medium phobia be o mo bi be si ya be chi obrimpo bi ya be chi di patituru bi na se ko so wakra no be di patituru mo ani ya be chi di even e ko bi say fans no kwa na oba na dom 20 ni bia o man mu nkofo bi nya hu bi sa danti no we ko ye hwan When phone penfo bi kra nya nya ti we kwa we hwan okay entino yem pe kwa bi se na yen limit yem fa hu hye gofo bi to da yo o sa akwa boche no de se wo de sisi ye wo kofo bi me na me modi nkasem media menfo bi e ma bi o mutai ye nua baba ko na chi bi o ma no gaga wa no chere ko so ai ne bibi be si nya media ma bi o kese pa o man mu bibi be si ye be chi ob po bi na ya wa da bibi be si afi ma mi tu so ko em amafo attract no no so wa fa football am e twa no nyina wo play mu twa ye ma ye de be good social media ba bi o te life nyina ko duru ye eso ko duru ye na nkofo be hia no kwan no omo so omo de ko zo bi ansan sugar no wow na be na ka se ma no o suro ho obi mu ni akọ na ne wa ngu no ayo nyumbi me amini pa Mark Abraham ya go many sonti me fama ba bon to church bi no ma fama minani and you know his life is in fact life of fun who be what I say why tiase wu and they say wa be wu tiase wow and you know the obey be anut and no actually answer na frustration of celebration of life of lumba okay nia me di mi kunu nua ma no se o mo celebrate mi be join me nko am di ka won ti mo se mo pere ye wie no me se mi celebrate mi ame ho die na siga na kwan okay se me di mo na me se manya mi sika na so be je me 1 billion mi tua na ma se mi instruments ye ya ho be celebration of lumba life ye nya nkofo bi a o mo nya busuafo a o ma celebrate a omo mo lumba okwan bi aso ta ma me ko say wa bo lumba they were not there na say ayara hu enya rehu mpo say ma mi so celebrity we na ma sa ampene na me ka se media wi se ewi ase e wo mu yi na da bia maka sika tumi a influence sika no tumi aton no kure ama kontompo di ade okay sika ama ntro ay loud tro anu ye degbegbegbegbe ama no kure abohu ma no kura ka akoshe nemu ngofo bi so mu ni sika borum ti bom te basa they come out frustratedly to fight e bi ni those call legal wives so na ngofo no mo kono yeah frustrations o ene de ekoso no ti no wo ye pani bia na wo man no mfi se ekoso na ye ka bi ma wo gidi wo be di obafra wo ka ni bre okay that's what one say anke bia sample fu otu so mutimi abo ama so bia ba ana omo nye you know more basketball player don't know Dennis Rodman no only Jordan no the same team it's Chicago Bulls no team fufu bi no hagini no me so mo kotona ba team so mo mpre brother say me ni here sa player we un ma de oye omo ko forward no so a mo study game na wa woni mbo pa na e drama wow wo ye rough break it was frustrating musana ada obetuma frustrating go dey film mana morata mu ma emre na jode bogum into those kofono mutako sese wa chi no a omo kasa na kofono no omo kasa ba ya no mo de ba interior na me wo problem interior
say bia secret bi o bia o mo afo mo fa fie ho no eno ya na ma so de sa no mte oba bia pese power o ma pe supreme power ba bia o mo bia esi e ana nkofo ka se hwe o mo go na e no ma isi wa so de dem isi o politics mu esi o ba himfie o ba bia eni be no ma it san nkofo no se community ho no mo so yo mo so ye big o ye pani kwa attack wa nka ko se so ba bia obobo. They push the woman to go. Na the American magazine they try to say. Ya court case. Ama mama do ko hwe wa ni for kra na e ma ni gina vivi. Say I am one for. Fine. Ama you asem no kwa na ada one no kwa no wa say ya fi won ma me nye yire no. O ko celebrities ya ma kwa say boy yi oni age. Na say o kra no. Na say o praise ya ma kwa ma onya yi ni bi no mu. O praise obi nya yire. Ewie no, o de hwe o de asem kokota. The system technicalities wo se erewa asa wasem enye da asa wodifo a edom ni nyere se wodifo a obi anka bi ma wo no just say na akwa wasem kokota enye de wodifo a say na obi aba enfi so wasem da nkeke bi ma it system no ketwa betima abu asebati wo ba da wasem e denti no na edom no wa bontere no abegina bi na example of conscious wa case o first court could do assembly for so shut down one demonstration nyina cause e do be say konfo bay ana ne paboni ni be no dey asem court we difo still e don better na chi the easy amen e don better na chi easy you say pepi no I say wo we di nkunu na manfo better o chi because wo nyina so ntine bia we di nkunu to e ba ne say na ko say won dey asem court go for authority woni mo bia o he was isolated now people me nim no da e go for dinner chi na night one me go be obi anim no e na asem no okay ana go for unse ohia se ka no ma no yaw no it just what they call to you one for technically go you board for se go bia kana still they are pushing and I'm pushing bi no so team for be ba out ka mo mouth o de sem pen for be e ba aba bonti aba bebre obi attack ma me ni ahwe man for man so anu ayemre it sometimes team no and here buga for zo na yesu bi so ade so ade summarize game no it ma me de aye team a aye every corner obi a play no role it frustration about they can frustrate this woman and frustrate even that woman na almost celebrating na mpene nyum no he was frustrated in Ghana here before be hit the media system no it takes that crazy prayer bit say papa she take crazy prayer bit say papa she the and the fighting media no fighting musicians most of the musicians go no man no mo penasem because what now so ne nyom ba obi an makadem to be mo a oh bedu na obe mo se na ta na me di akiri kaka obe mo no mo ka mo tiri nkonkonsa kan won sem ye be so still na onyamoa bi obeso oboa musicians ni so bi kutakoma papa e same as man no the study obi obe ma me bi as ma me kutakoma papa yeah and I'm say ajosa e ma me ajosa wo english education if you mo frase almost obi dey so kinetia no augusto no obi akwa no ma ne chiche wow it is such a person boni bay so obedo obi no many pan free roll amana wo plate abonyum da mamu na vise ke lumba ko share oba bi o kaka sa anyu no go benya ma aga fo ya enjoy onya ho kasa o jeji papa no so sedemu de o pe bia me nya bi se have good music yeah but me nya bi aba me nyum no kwa extra music ni kwa ay mo se me nya obi so be share me ncha na me wo do bi a o ma me wo do no de no be share dem e bi studio on kasa studio share dem unu se lumba ya nyum wi a okoto nyum no wi a okosha dem na akosha se wani engineers no e wo studio no se wo no imura omo na shom ga na se na nyum na be pick enyo pick wi a o tie ma na e lumba ba no ma heda dum nyum no o se bati momo akosha se wa satisfy sa na nyum na ti bi api wow it is such a person amamu Ghana for manya great music enjoy no nyum wo ko enjoy lumba nyum wi na oni akosha se wa be gina be twemanso in which ways oh how they say ma me no obedu aduane
obewi awade Ghana for maame no ode na ode ayemo se maame ne Ghana ni alumba kese se ne yere se oba be ye baabi no why the celebration tie no se ni problem si kwan matwiaka yeso mo ko baabi 3 o just 4 same thing open fight abekuma se kwa no ye to so but about the sana me can say nipa 2 kwa 3 pe de be ko kwa na o celebrate no o just eka omunya afa ni mo dwe na o suppose for so ba ho apia ni hu apia to se oni omo ya suppose for ba so mo mpene mo nye dwumadi no mba be ti a kira afa mu dwo a o mo ti asese o nye dwumadi na aka be se 4 hours do the question design be o be out the 4 hours pe na mo de ye se be a program bit me abaso enti fa de ni na no de he ebe twe don bebre akọ bebre na ebe kwan free ma because o mo say ya edi u kasa ko se wa celebration anye fa na wo ye trofo okay e fe o ma me na ko mo na adwini mu sometimes they don't bebre kra ba kra bia bebre di mo abitima ba fra o mre kra na o mo nka ho you can identify them die be si bia na me kan ne say titru bia no ba wiase kuta koma pa sa wiase asetena mu be nya ngoni ko so wiase lo fi mu me fa shi titru that's be man di patitru anya me mo ni so de hunu a o de be boadom a o sa kuta koma papa a wasase wi so a especially in African land ubenyo so wiase no fi wiase really I'm telling you we are be boadom so there what's a don jo professional e domani sand o so tatache okay ana de o bi dodo na especially Africa dodo na because of economical slavery in the bebre ni so ni mo afiro mu sem bebre ni mo ni afiro mu sem ti o be jira pempen so bi se a ono pese o be duro ho the time it was say before celebration ni be koso no there was one girl bia on fe no me se bebodi obedidi koso se watemi get kokoi also make one statement baby o dear cry na the social media na odia and they say content cry na go I wanna me say ye content cry go we for nim tan fi social media na nim o tan kwa eni mo tan bay na nim o tan sister something years woman o and ye kan enya nimu na manipa akoma pa ni adwempa say nipa na me ka say asase ozu nya woni just office no but oni ye be di wochi o mra obi fa asase we so akọ enti da bia me ka say oni papa o cha asase su me nipa bibia mu abam ko so ye di obetimi aye na chi uni ho a say nipa no a ne be sa apegya wo enti ma me akosua me ka sisu na sisu dia ma me ne die wodi na rewa wiu ya ka ne na nigie nipa ba akokora agofo kwa wo nyina ne kora toto no ma wo zaman for the matter agofo kwa wo nyina ne kora na toto no koso agofo asebe number de dia bo nwoma chere ama ne dia onwum chere oba bia Ghana ha ebi could be Africa could be world so agofo so yanwum ni bisa ba add it up and the more you hate na rum say the nipa ne hu nipa who hate no no nkasa na no ma na ho na o ye no na ye agofo na ye ma no o de wa edi sa agofo so do so dinim no nyina so nko ndu be ko bebre na the captain o bo asem bi say bebre na nim na asem amia ko so say bebre na nim na asem sa bebre on bu na nim ti aka nsem mu a edi de fa na obo mpa research na bi bebre na betina se na o hu na asem na o hu na asem na atena se a obo de ntie bia otu na mo bia otu na boy am bia e boko sa ka kan o kan ade ma me na asem ene se ye do se bebre na nim na asem tena bi o mo di na tam kan nsem mu nim de fa na some dem say zika na kwa so mabobori nyina so okay ana me ya o na bia ofefem ni ade nya sa okoma power do okono he o fa malumba nko ana na mi wiye kase mi kutu o de he asemi bayi asemi de man kakra nka be mi ya asemi bayi bro o de hwe kan kure Jesus o ga na nyina o mo mun ka bi dia don mo go re mu dia no ka bia o ga bi mama me no na do bakunya mi chere afi onim dia okolumba nche ma me timi ye na champion kwa ba yi na sa obo akoso ase haba onim ono kwa de o se me bi kwa gofo obusa me ho asem ko kase mi asem eso no onim se do kwa nam kan ye no me man ko busa obi ne busa me na ono so no kufinti keke fosu o for ya ponsa ampompa na odaka ya aloko ai amponsa ampompa na odaka be ka bi
Well, I mean, can't you ask one? I know maybe they are program. I say, Daughters of Glorious Jesus. Yeah, dear, dear. Or maybe with Dima, I know what dance. Omo ni no wa dance kwa pon the lumba. I am a lumba o. The Omo Kasan so. See what they know about her. Yeah, some more. It's like Boras. Look at Boras. Boras kwa de no onyo kadia kwa gobeto. Yeah. Nti Boras onya kadia kwa no gobeto. Mani kwa tata ni so. Marriage certificate ni akosa sa lumba ware no certificate no the boys are no. Sir. Yeah. Let me say we are just in this storyline on. Na wode lumba na sheshe se adwuma no. Anyum no wie kwa Boras akodu Boras no. Ma me akoso se wa ne se. Onyu be hit. So fra no. Se no kran wa hit wate. Wow. Bro be hit. Wa hit. Oba bay na be sa de we se ni kunu kwa na obi yanyum na ni kunu nyum kwa be tim hit kwa che oba bo abaso. Ofra mo sa de kan se ta mo ko lumba chia na lumba. Ma me no fa chire e kwa yensi chire ebu kwa ka boni. O se obla mo me am bo aso bisa. Ba ma bi wo kwa be ka se bi kwa na me na fo me yon bi a opebi. Ba lumba se ko se wa de. Even me ka se bi wo after lumba chiri. Me na me ka e be yen papa sa ko se so betim be bi atana. O se me kwa mi didi ago se me yire. Okay. It could be some pesa. But me can grow say the veggie. Okay. The money will say, Mama, all youngers, oh, more officers, and no one often I me shack money on feno. Oh, you be the minya. Okay. Minya me pay. Okay. What I say? Me say, I'll grow some kind of dear, but a bus or a man walk on ya. And then the cock soon say, baby, some more. I did try to cash in munyam or deserve. Wow. Or deserve man broso. Such women. Now me cop interview Saturday. Now me can't go say was papa come in the interview. Okay. Get bit me busa. Get bit me busa say obet me say hey papa be papa. We dey be dey. I'm telling you. So they be na kwa. Kwa man cook man ka kwa chire be be o. O say be dey papa. Aseba kwa na kan get the ball team kokra say. Oba be pa na be nnwuma fa ne odi kuru be nnwuma fa ne former obi a wabo no. Actually mu kwate e man nyina oba bia no te se no let's oba no kwa so sen se wa na se wa be produce sayom we are always in a few because as a band that's open money tie bisa yeah and na me Ghana for nyuru badwuma man enjoy so na obse bo betra Ghana no e 99% was inspired by Kosia Sewa that's why you might be interview o se ahomache lumba da na Kosia Sewa ashija kata wo mu no jira bi kutisika twen cassette auto machine the track cassette e ba Ghana say na djuma because so auto instruments set me nsa the beard manuma de ba Ghana so ba Ghana be set first in music o de gogu ni kromo nsuta sebe man do sumna so I stand to correct bushafo ni bi na so kakra bi studio settlement boy ya o ye no nyoma ni atiate na be di no dance ye na ya o ye dancer be di no dance ye the former girl bi o say friend Angel I think it says no. Abedi mama no wadan se kwa na bruso kwa yakono. De be biem. De be biem. And intimi adore such a woman. In fact, an example to women. Na bia ba bi otosin kakra se bia do me bia on voice out kakra. Na ka ya correct wono. Na nu ya ba ya say sebe ya for ya support ye ba yi. Na kwa dia kan ndi pa na ntia so mase. Ya support ye ba yi. Obo na yire no kwa abonte ko kai say bibi sa wi mase. E bae no ye ko mu kwa sisa wale no wale nkata yi na obasa asem nko anti na ze ba no kuna itakosa so wale o se ke pana chawo so ankasa tepita even nansi akwa se mai bi oso mu ko no mu ko fie sakoso ye no be ko oso hwa wakase bia na bia obuli mbani ntenti na ye no oso ko hwe se atmosphere ni sitie no opeso save ni kunu image ni se bia kuna no mo ka so amaye ni se bia eye ni da ho bi ni kura manso ko se so ni manso twe o se wo hwe atmosphere no a ene de ekekoko na oba ase a bibi betimasi no ko bi ago de dom so ba na e be ha paso kebesi am yakobo ni di bone na kuti aka akra so ye ya se ene se man na ka se nya ko sia wo so nko a wo so sintese wo se nko wo se ko sia se wo se nko dia na man na ka se e bi nya na kesu ato ase ye wo se de bi o mo kasa imi kura ye ni ye ane menya sunwie na obi anko de ba bi enti such a person bro say kase asebo wo se me kase kam nka biem le ja chiredi eso eye mandatory bi eye call bi ojonko da no da de ba na asa show mu se be sheme
kofo bi presenters bi num no menya na nkomo yire num bi num no ajeja wo mo e fi say omo yes anu mani bi wo akiri ai bi adachi bi e be pop out abitia wo mo because you can't come and talk against Akosua Sawaa and go and pamper your wife e bi a wife the Akosua Sawaa yamaluma no onye ebi ma wo so wo adon e bi no be come mo ka che mo yire things about the kase go focus on munya asem bi ka e mo yire no mo but because they feel men feel like they are boss of themselves it's yama oba mema no dodo na omo pa Akosua Sawaa asem okay so ehu na omo media mo kase nyina no dodo na ye mema omo sisi ma mema say no kan sa o de me wi abetemase mema omo ye ungrateful bunia ye mema omo ni ma bi atena cha ma no ho afono mo pe we bi out but oba no kodim they are afraid to move out and they want to use this as nobody we know yet case yes lumba cry say nami na lumba ye say no sebi e ko ye yes ni ye mu ni we ne on be ma o se ko on ti o si tie den kan ma bebre na Akosua Sawaa so ji on ne mema bebre de on ne onya nganye e mema ku fi say o mandatory na ye so iti ama na ye wu say na ma na isu e mu sorry how yes ma mu sorry nyum e ma su ana ma young girls no so a aye so mo so ni ma me na fa no so young girls bi a sebi omo so no tata nkofo bi de mu but omo tata nkofo de so omo so omo ye ma omo ko du a ko mo mra out no mo ni sa ma papa fo no e no menya crash ye hwe Akosua Sawaa do de beche wo sa ma de beche wo mo a sa ma me fo de beche wo mo a e be hwe ma wo mbewu I'm making a point ba na yes I Akosua Sawaa wan kasa obi a ho a she did say celebrate no say dey okay ya sa na dey na celebration me ma celebrate na unim dada me nam krom kwa na go for friend Akosua Sawaa I am very proud to be part of this woman life and that thing will stop me ebi ni kwa say ebe sell musical career afa kwa na me nyumpa no kwa me dey beba and ebe bo ama ada camp no kwa enjoy me music because it is making me working hard even but you kwa de won sem bi kwa afa won de aye nyum de tufo ama na me ka susu de e bi kwa ku bi say sebi enu oba keto no ma na Akosua Sawaa ba Ghana o ka che akwa no say enkwa do so tike ye kwa wi a ka meje nkwa yi bi di akọ aye nkofo bi ana push ba sa nkofo so ba this time no wo ga ye bi abara sam sebi o ma no da su ba bi ensem kwa ko say no kwa no de akodu no mpe okay ebi e de akodu no mpe o bi apasunwie zankofo na mo yo yodo no why are they now whenever you're lonely go say we kunafo do maybe we lonely and maybe cry say go for be media ma visa mo manu cry eco school a ni pa akofo na aka okay acha say enti sakra na ye mental threat ho unam kwana na say we isolated I say ka lumba ma ye bom this lumba many you supposed to be proud supposed to be big sa de ne ka betima si a ebesi omra ka eni abaketo no ba form because that's limit now ni ma me ne grudge na nkora no ka mu bom kwan do kwan no true ma me na wanye no so otwetwe polare free no man change no kwan kwa de akomodi kan ka mu abom wo under you this girl no you just join the woman no matter what everybody will say just join the woman. Oh, because this girl, I'm saying, yeah. Oh, me pretend. Okay. Me classify say this guy's a bad way. Oh, say them person body. I can't say. Okay. Oh, say oba no, sa oba. O kan sa oba no, sa person go here. Oba kuma no. I can't see you now. No, whenever the old people say they are new people. When the you two people are together, but that akwa oba no dey be kwa na want say na guru su bibi mu bi. If he say they have their interest, be say ko. O mama me ne be gina soro a ma me ne be protect wa akra no kwa ma wo no mari na be di nko akra no ho amo mu kwa enye obi ni okay aba be di o mu enu kwa ho ama be show do ma ya mo ma me Akosua can do that he will do and can do and do I know he afoforo kwa ya mo me ne oba lumba de natena wow
afoforo kra wo ye ma omo me kra me koka na se me ma first o hu mi so de onim ada no kra me su ye wie ne car no kai me te car no me na me te na chi I was saying hey me na dia me te lumba ye de car chi oh te mendim then na mo bi to am that woman can do it if in kra no kwesa kra no ko Germany afena na FM station sa lumba atia oja na boys bi to na mu throw chase na mu kikansan bi no obi ayi nani yetimi obi bi di mami ani be di na tam 77 at the 77 o na oba se di na tam na me busa say odo fosu na be ka kire mo say na oba na ne na se nya na mo dida ma ko da but so we use our course now so na we kire wa dwen ho a na say akoye ha dwen you know enti bro me de basma me kan say ma me akosha sewa such good person even Otiasi, the celebration will go on and ra. So man, you careful. Because our celebration will be bigger than Lumba Legacy. Go Lumba Legacy. Sanko Fubi. Ni man when I can say can pray. Lumba ye fia could be poma and says so ye lumba ya. How would you tell me say been poma and be good in your baby and you must say one to answer to tell me. What do people are talking about? You go for being interest person come only Lumba Legacy, Lumba right if ya. No more again a peshe. It's number 1 year no yenko bi adan gender am be so mo de be de se be on political career o wow on entertainment career o whatever na be a year so number what dom ti no they are organizing for platform they don't know ba they influence the don't with or whatever they also have okay wow you get a point but France ne be hwegu okay France ne be hwegu cause baby ade da no fan to every top the say sakusha sewa o imana wudi no esenwa she's a queen as a queen what produce 2 big legends queen what influence ni kurama ni kuna my back to back hit upon hit than any Ghanaian queen what sum ni kuna nuanom ni kuna busia na no one to say man for see because I who dey TV so why area no ta just o me akosi ase why nya no o ya no di nyo no ma be wata ho o peso be si ni pi ya o peso play smart kakana but no being clever make no me na me sa woman na me cheche ni re amen me ni kwata no nche ni den amen na ya le ni nyina mfiro na o nya na so amen na no nya den na o meka ni nuano mu ba bibia nsi to ma me sisi e be me ya pa ko no so abere oh yes abere because o ya bia obeda mfimfim bia na so so no do ni nuano mienu broso nti na bia satan se kwasi o mienu ntamu a no hu de onyina chiri enti fitete no ni sa okay we minyansa na be yusu no ni sa ana bedu sa pempezu yi ata se wa bere oni nuano kwa relationship mu if you na no kai o see even jollof no kwa no so o viso dia sheba di mama no with the camera didn't know be about no the camera but so for what publicity oh yeah listen here sabra asem see here there if see nuanom ya nuanom blogger see asem see na blogger but me person can just say bloggers by home at there be obi kura ba na oh bro it was they wanted an unnecessary evident proof it was unnecessary evident proof should they say papa na buy again go buy yes ma cover chira ba afiase jollof na dia dada no ewi eche ni kwa se jollof no kwa so we nya ase ko camera kwa so se nkran go no hu obubu da nkwa ni pie hu nkran no sa zuzu ese nkran ni kwa me kan 77 how unified they can break the gap from Kwame to become part of Lumba immediate family people we say how then Kwame how say Lumba no so opema e ma no opema obusua okay how they can break that gap okay aman Kwame kwa be part of Lumba immediate family no na ko he part even mini abaki to kwa betima be part of the immediate family because for sina unia be me want me amase afi busa no kwa say we aso de wotu ni pakra so a ni pa di uhwamo betray abebira bam asusu ye kasa kasa olegafo ya olegafo yi ko wankrafo ya legal wives you know me can you okay there were donations were coming it was flowing 24 hours I was flowing 24 hours through my no so no ama omo so anya busua bi foforo ama omo so anya links
Through maame no, and some of the women are making money. Around maame no. Wow. They are making good money. Oh, okay. Yeah, cause sympathizers be so come maame no. I'm say yeah, can I say me nkwa am say me ko TikTok hobby. TikTok live no mo fa me I wouldn't say ha tine kwa ha. They come last word bi na man 40 bi. Kofo bi come comment section. No mo say I'm say me comment section me tro no me bia e bia e vulgar. Me share that in social media mzao. There's somebody you hold me. Okay. Me handles no. Okay. Na wo ye killer kasa. Fa ne kumbie. Be tiri bom. E tiri bom de o cho no kwa de swa. Je bia mo kwa de no ma bia mo post on TikTok o bia anye me na post. E original kumbie. One day mo hu nanim. Tiefo mo hu nanim. Me da me fine gentleman me kasa kran kasa nti obi ada. Ba kumbie no no ono ma me akosua nkante ne kuta no. O nya ye o sa o pe ma me akosua asem 1% tiare kwa o ba o so. Nti no sa me kom videos o mu comment section bi anya na me chiro. Me obi na handle. Tu se bi post bi o TikTok kwa. Ti na TikTok like mu me order no. So live with that. Me always go for YouTube and any interviews here. Na me come no pray. Nti obi ebu mu se na obi akotwe me picture bi sa kumbie bi akotwra de bi obibini bi atwra de bi picture na de abeto den kwaga ni ankasa kwa sebi agosia se wagura mu di na tem ti ni na mu di matem ya ya kwa za kwa mu di na tem na mu ne ebuso obi di matem a mu ya atem di de obi kwa na obi kwa ka say bi o cho say de uye sia no da chi obi di na nwanwa ye sa ti di matem mi ya ne abontia o ti na na kwa gofo ka wi ase na ya ba no sa na tie but me dey me kan sa maame akosua se wa papa bi o ze me pena me modi fa maame nso so da na me akosua mo ya me fa bi so so da me dey me na akosua se was straight because he's young in my mind still actively young age is just a number what I say and my friend me bra pani bi big man pa sebi ye kan kwa na ko be man pa kunya ya me ze na ka bitimi to no me friend no so ko be 8 years me the two speaker obi na me man of fisher pa o kasa te say young boy wow. The health agri papa. Maybe to me na akola. Look at me. 53 years. Wow. Me na akola. As you look at me. Fa agri papa. Mo nimbi o fe the kama. The shas yam fa akoma pa. Fita nanti. O da akoma pa na mo a. O na ma unhwe wachi o. You don't care about what people say about you. Akosha se wa. Oba Ghana nyina o police nyina ji o. Abuchi ono kwa na da. Ono kwa na TV the case to no so for. So 10 years no the money in our feeling check go school e ka ono nko she have survived for that 10 years so nothing you people will do that will hurt a process wa it said what to boss matter so and ko baby now I feel quite no increasing kwa you celebrating life man I feel that life be adding up and come from be to from banu ya bona su fufuro wow enti omo 1 year celebration here with that Brimpoma for seeing a background who will be my back. Okay. For Poku. Mamma Adoma. Great Mamma Bradoma, great woman. Ma salute you. Why? Unquaso. Is that the mammy near about Mamma knew Kwame. Mammy Jena Jenfi, always on Tiapocra. On Tiapocra. Necacra. Mamma China. Yeah, one shas a woman so. Tina no Wabatino. On Basico be I just so bad other people. No. Mama China, definitely. Be able to see the incoming. And I man, the income. And I must say, me moody. Me move could be a day. Okay. I told us about Tanachi. Pampe. Now, we shall pay for Francois. We are paying a brother from Wakwaba. The beer will be a Wakwaba. Now, a more ya. So this year, near to me, Joe be a wolf of Robert Foundation. I got watching. In baby, I see no. Na sebe this year no so fast here wo no luma nya this year nche no abusuanu luma nya this year nche kufi na mum di bread ye acha se ni bia nim die ene adma che die obeche kufi wala abusuan die ye nyina ye pe ade nti na kufi ye ni die abusapani an kofa njansi an to so no anye ye no antai na ni ase o ye se bia onyo obeko bo sa ma anye so onyo obeko dabi luma die 20 ba mu woje ye
church be na je wa court Okay. church be na ba court na police for do church be na ba court na bodyguard do church be na o che yi ase na wo police call church be na je so wo ye na go fa police for soldier for be go but you go ahead and do it what about the way that na fa threat no fa ho na wonye ade na wonyi we na wonye yakubo ho obi a o say dey do on to near to na abecho say to me o si entu ndi entu ne kan entu so de patapa ye tu de o si entu de patapa ji ndi entu no aye so patapa ye we aso ana se wo patapa ji ko fie ye we aso ye afa ebusa ase for si ofro so on friend mpo one for sigwa so on friend enti ne ti di enti na chese lumba di enko ade die ne sha chire what is your interest die na wo hwe die na unya ye because sabi na obo amasundua aba asundua na ba eno no bia ma aba asundua what take size ateki awo watch yemu you sundua the power wo who complication ebi so wo fie ebi so go hospital ebi so kwa pan na wo no no just a bank hospital miss ebi say ebi so wo fie ebi be ye statement say your friend fie say we on the character be babu say phone the character be babu ntin akoso ya pemane akoso ya say wa ma me and on ka say o account na nipa na nipa as en say na ko gina miensa we say wo fie we so hospital na there but say ja he dey ya tin na abon okay abana sa now you can cry na me kasu ya maka no wa ya wana lumba o so wa nya me dia ma yesi da bi ise no hen anya isli go funu wa yi and the meeting tell be all part of your but according to na to park according to ya according to Kasaman according to ya say be akra say wa ngu iro akota ba bi o ana o head ekoso na bi okay me say ti say can you sure say ha na that dey anya so one place ni mo no me kwa me nkroma metimi akonkra kohwe Rollins metimi akohwe Atamis metimi akohwe Ambovoje metimi akohwe okay Mark Jackson metimi akwa America akohwe Tanaima bobo mo se Queen Elizabeth metimi akwa abochi akohwe okay why lumba aya so na hwe yi so sa yema no hwe wonsem ese ko optosi wonsem eti sebe lumba no te wono nyi pa na te edi na si yintura bibi ye na sa no owu ana o send a report to by sir hospital report na ba ye no eni fo de ko gina ho justify ye o send a hospital na ma mi bra be so busas mu o ma ye wu o papa wu ma mi no pa wu ye no busia pani wa busia mu de no no to de ma odi wu okay o to su ma no e go won nim sa uni ama no na no mu ye dako na se wayera why mo so hwe say mini anu ma me no e koba omo ne be di ka hwe me kran sa chebia omo Japan man say just say the same eti me busa say ada be mpoma mo man ko ye case ana oh I know say and somebody be could police for catch on the catch akwa want na ba ko CID criminal investigations department na German police no be on them e ma report crime sa kan say me dey on ba be ye no on say Monday no ko ahemfie ade che branda no so your phone be na to park your phone be call police headquarters a ina say no ko boa with investigation ni ade enti na the bia ya na me kwam bisa sanse no say any say investigation e ko see say I think say question I was saying bisa because investigation e ko na omunyan we as at that time dia say can police with the character come court say mo bu asem na bi on ko see fune be o ta na se benya nso anso wo hwehwemu aye so tinka mo ntwen bi nya hwehwemu ni wi a that's sometimes be bisa sa question sa na de me dey support you dey kwa say de me dey support you dey kwa say na ya ka asem okay nya wie na dey asem aba court okay e bien say wo kan sabe the interest of Japan and say do you need say bibia koso trew there's something fishy bi e bia say bibi koso no di free mo na bia kofo bia ku so go Japan is go sata no na sa oni obi a he 1 week even first of coffee o kan ehu for still attitude bi ohu ko so se wo mu so tiam Japan koron the changes in the buy no dey ho say something fishy bi na koso say die na baso na papa yi die na kum ye hwe tiwo afei e de njan sha bato case so say furu mu bi afa na sanka ye pimpoma
ame dia asem na court afrasem no ye time dia asem na ma me dia it is asem wom then he can do first half and you can say international open ya to so am that is asem na credible dia. There should have to be an injunction on the front in the first place. Let's have been for massam kodimu. The case komu. Okay. The kuni ni one church in your church we ma court no kwate na say. Okay. No I say omu na nkonko hia no monka mo asana next year that was ka January etwa no ma ba. Sir. Asana nka. And why they go back? So na omu che say na mra say. Dabi me can forget about them rano. Okay. Emra na wo ka no enye mra na be two case no mra na di asema bepom e sika na be two case no ano kasa me na wonya e agree okay oh bro we ti o say me adwen che ni to to adwen dey tell me sika na be two case ni say mo say abusapani si wa boka say that's 2 million Ghana cedis 20 billion kada da it dey ni sequence say ka mo twede ti kwa chi kakra ti o na o dey document ba why na say ni kanabo invoice chese oni won susu ka no enfo na dem be challenge kwa say bia me ka wona wo so the evidence say uton we e challenge ka no nyengu say bi kura na let's kana so me dey boss ah bia na bro say bi kura account ho 30 billion ye nyina tra se na fe ye ka bom e bia time I dey betu am answer e check kana ma wo na wo kan ho e betu so ba say bia na wo nwo a e ka obon e bia okoje bosi am so dan ti sika na sa bre no na sabo me ba ti e ko ba say tabo no ye size kana no onya sabo se ni chairman kofo na sa no be yim da bi wanya so wanya ti na ma ye ka say ni say enti o ko ye ni do tua sa kana de ade no man twen na sa time na space ne body ko ye se do ku tua sa kana o man fa do ma sa kofo so kwan sa ta no ko pesa kana ka wi ma obia kuma to ne okay you make your zika na ma but on so your hwe na kuma so ade bebem enti why na de car o Ghana ha o de akoko to adano a you trace kana ma oda David. Send here, you know by payment plan. Yeah, we see payment plan. You're 2 months work with me 2-3 years. No church. Yeah. Okay. Why this case? Why this case? Why that shit? That 1 hour. 2 hours. Go precise kaka and I can't cry how many minutes? That's why we say Lord no my no. But I said why am I you? They say mlama ni pa, say mlama ni pa. It is all technicalities bi o ha. Ka na wo court go be kana say wo be di kan ka kire no. You are born to say be come to me about. But the business of some church, and I was aware for no, I would no say. And why your mother wanted to go, was the injunction to be used now. I do where we are. And then, yeah, I was so 2 years ago, having conversation. We said about the Panama Castle. But problem also, I don't know, Lumba more, I could say, I'm also celebration. Time and all the question. Okay. I know, send it to more for yourself for your investigation. Ya mamma, ya money, and ya mother. The Yami Aduma, 20 they put no investigation in every. And what's not with the assembly was some and come for 20 years. No more was it. So could do a cobase and pack conscious one of me of a performance of can do more. Come your boy, Biano. Not to back the I don't know when the old time, no quite the average now, no time on wash it. Yeah. No, but somebody on wash the old one Janus on your phone, the whole quite, I don't quite how sure, no quite complicated. I don't know, you be somehow. How? Sir, I don't know the first one. That means there's something fishy. No, there's something fishy for some people to lay hands on the body. First one there. No, not called to Boissem. But another idea. Oh, you want some no I join Meba. Say education. Okay. Anyway, then in the mood. Sa case now know about the body. I said about the mood. It had know that short possible time. We call to Timmy this as no we simple the question long. Yeah, some. That's it. Maybe I was going to look at and can with me at Johnny. I mean, that's it. And can you know Quebec as here? Maybe give me papa for Sina Crack as say. You know what some serious. You know say I'll catch one about calling someone function 1 week later. Of course, that mind anything. I don't know what there be. Look at that interview where you busy. Papa see the owner can the budget. I say oh no papa she no could do for 90 from day one. On the end of the day, or hard because of Saka Papa she and Timmy and Fanina see for one could jam me a cheer. One could you be ha? Obey the Pakwan and can you organize? Why who she? So baby jam me a chumra. Wouldn't you be with him? What is the room? Shadia Papa she ye, your mood 2 days was here. So just was celebration.
enye lumba de fa ko wonim Ghana cha obi a sa so we ye che papa o ko che papa yo why dey we yo ade obato ade no wonjaka obu mra be so emra be na papa je buzo o Ghana papa sa ti ye kuse ni wo ai second nya no wow papa shi na o penifo Ghana o so mi atitiru 99% o bi no ka zo ni papa shi na o vize na papa shi ka so o jai sa o yesa sa na so de sem na o de tata nkofo bia so ntebu na me ne nya kaka na ene papa shi kwaka so be mi to mampani o letter to o ba ndi man family meeting o se ne do mu ya vize papa shi o ya kwala bi mo Ghana na because of what nkofo bia mo hu lumba na nsie sa nkofo ne do nya me wata o ye mom so mu lumba ntra 1 month mutumi wow na me kwa na me nya hiti kwa me masatran bokosa because we celebrate sana o depressions ne enuma wo hye no de o se ko se mache enuma we ba enuma bia ba so ene wo twi so nta wan hwe ne de bia we we but o yeti a I don't say bia o enjoy you no me de bia enjoy e dom na e boje so na we enjoy you o didi e kwa o nyata do didi who did in your interview? Who did now who perform it? Who did now tron? Who did now studio? Who did now show you? Celebrate then over Yasia. Why it will become the case when we detain you people who entertain us. As who watches the watchman. It took no be entertain to say that Kushasa wa entertain Lumbana. And my was to pretty. Could no be an akume duru no to be the one from Mount Jua. Say Papa Shia and more soon about your promotions. You get it? Yeah. Na kofobia mumu luma na nsie. Muno mtucho pictures bi. Bibia muno mu interviews bi. Maku bi mu pesa mu chesa mu ni papa shi, lumba che papa shi. Na mu ni lumba che papa shi lumba. Na no ma me yere so mu nyina hu. O ma me da formal na chesa wo hia obi ogida wachi. Who was with lumba? On me casa ko sesa wa ko anya yie no be su ko the cause no suto ye na papa si jire cheche no yini gas ni sufu ana mbovoje gina na foje gina lumba no jancha o kasa oh okay no mento pa no of that momento mento ne ai foje ana so na section ana foje so ne boy esa de papa si sum foje no gina no sa sum lumba sa wow no lumba ona ya povoje dancer but ne me di kacheche mu a asala so umoso edi ade papa hiye hwe enye be sabe we ku that lumba ni mo asene ade na o gudu ma no ma mo ye lumba hiye no de mo ye nya ni wase je papa hiye aseme de mo ye de gigi ko fafuru ne to kaze be sikai na kofood na mzuni ya pamomo wasata complications a whole lot. It is a case in the na make no frustration there o ma ya say me fuzu bad fana celebration no e na kuso say wa dia wie na djuma bia ka ntutumu e be ba natural ise ni ntuma no so de won za ire agintire azo go pambi ma bi na ma bi wa bi chiro from say adwuma yɛ managing won time mama bro ti friend ko am de brams dem bi na me ntuma ba papa say dia me pama share na me a share wa dey mama Joyce ling am shop na me share ma Joyce say wa fam send back ko yeah gina ko so say wa ya me wa go za ma patient oh okay yeah and yes ye kwa no yes ya kuta kuma pa na ma me nti yeso ya di ma me ti be kuta kuma pa nti obi ade ade share sa wa na obuche he so ma no bebe ko ma me nti edi mi ngu engu ma me no fi are you getting the point I'm trying to make? You might be so uncophobia, maybe see your mom, no maybe to touch a match. You could dear chair, no castle, no music, I call you canogre. To be quite a new woman, maybe a session, sir. They are company of your pie bomb or more because of my Yakos wedding. So, mean to monograph in the media. But a boom is will be able to be mammy, but by the mind in your back. Now you typical room could talk to maybe going 7 coming come here fatty or Fatima Mamogo. And I go as I don't vegan or chas and to my bar was unto. This so you know about what? Wow. Say why or dog or those who okay. They come in the Biaca, say why remember the you know those who this why I'm the Pinaca shot.
Odonsu. Okay. Yedi be boom. It don't that everything be was out. Odonsu. No, Baba. And if I check my break, I was around the class now. I conscious about one dog. I make my break out. Me My break out. You know, you two apart. Yeah, you two apart. You continue na make chat one. The make chat one say. You say. Okay. Yeah, but I don't make can no. You need to buy. You know that you be free as wako. Tino, oh, judging pa, no judging pa. If you do good, you do for yourself. You do bad, do for yourself. Then mumuno, once you be able to say social, say social dear. A boy be soon you so so so. Who few years will be to me about so. Anna, and maybe I say nothing. Me got the enjoying and to wada. And to wada. Now the baby cut to cry and say. And remember, titi omogana ina we nye the bonny so. The papa mu. Sebi. Mo support to say. And remember to fa man you no nyensa nan. Futu ya mo mienhwe. Say that achi ufre wiase mu kwa ochi su ti say. Me ka say binum wrong there. But wonya koye side no pa. Titiri de na nananom wo ho nimdie kakra na foreign no ma bia bekeka ho no na ma ese wo ordinance ne sa no ma na bekeka ho Ordinance marriage. Nti aye customary. Aye tricky kakra. Nti ya mo mienhwe yie mema no wo ma asem no. Ana mema no so no sebe mo na kwa we release no ma de free umba no. Awon kwa no awon de na wo ti so. Edo do bebrebe no sa de tie. Na o hwa beginning now di kan kofa oba no kwa na pani na ntia se no. Wasete kura twen e ka kura twen out ase e kura mi no gutafa na yetwe de na be bebo ni bi na esi wetin ko fo bebre ay example ye papa Zuma Banda oda ho a na oyare a ko makakra bi hu ma no ntoko e sori ye ni nyina ya japade ye ya Peters kwada so Peters school kakakai papa ye ko nichi ehu mama no le yire no legacy na ye azia so mama na ye line agu na so legacy na obebe de ye no antraka ye ani obi o tene ngazi di say se abasa na se ma ekudi ma me ba ko nzamu a ada wanse no mo sunwi ma fanye sanity they say twato Peters di school yi ze ko aban ko abeto bebe o so di center bi kwara so di abunsa bi kwasi Mary ha man so da so sa abusia fo 25 ere no mi bi no so twifa ere so koda ho ade Cutlass na me tun sa frɛ ni wo ye papa ba ko ba sa anko fa ko so di no ade Cutlass company no where do you find it ben ka se o mo de won beji omudin na mo medin be bata ho a chira 70 million ya futu okay ama me ka ho bi na futu mi so me ka mi tie bi di abo me bra o minim da chia se okay na ya na eba ne sa na be ma no chi na seye ba wo tia sasu de office de wo na woji wani ba woji wani so no na wo ha ma nim so ma no so no wo kire ne bi o so nti na oba bi de kakra ho obeba na mo oba a chi hye wo no ma ni yi okay limitations wo de we panyi wo do ya akola ka fa no to na asudwi mra okay wo se ye kasisi ye ya ye bi se organ ya na celebrity for majiji di nyina yi wo de mu yanka no kore emu di ahin ana wo yire ho a watimi asa so ba foforo nsa esa de ne church na manzan sana obe ko be yesi esi ekura bi ko teacher kora na ya hwede nsema pii wo akini ana celebrity for ma so dodo se kwa na motimi nya awale pa ba na gina cause me ma mo kwa mo pekura twen kra che ma so mo de mo pese ma ntwem ho kora me mesisi ma wo wiase e wo mu isisi ma pa nti oba se be se bo bi okunu na akota ho akota fre kakra e bia ho chirinti ya fa no masi ko wonnim da ache be ma bi ba wado wo aso ko nya wo de e bia nkanka bi aba wo na sa be ma na wo ma ndwe wo du church na mansa no ko afu ni sa be ma foforo na ma na obi pontu na wo ye get no e aso masi kan ni gwa no ni da wo nti afutu kese pa na me de mi tie bi me de mama ni mema nyina in general now no adia ni nguase kese atutu wiase ya me ntimi nkoye nim abrabo mu
sikasɛm before yɛn kɔ aso mu a de ba yɛn so yɛ to obi etware nua ntini ama no kora na wa ne apia disca beto hɔ na ne disca di bim ekyekye mu nyina bebi no ade itama wiase am ti no me trust me careful obi no obi sikasɛm ntam ntina me ihe na nya de bebiri sa no ba no ska no ha ne ha a bese pia me kakra me nya me ti mama de jama so ni pa me dom so eno firo wia sɛbi ade efe no do relationship eno kwade na odo no kwa hyede ni ho biem mpama gudie ade nkofo kwa nim gwasie mu ade nkofo kontokwa mu twinkofo kwa akire wodi o tietie radio station se emu duabo emu die ne test emu de say ati die me di twato say a man who is strong, not by muscles, not by how physical. Are you getting the picture? Not by the money you have, not by the wealth you have, not by the properties you have. A man who is strong as a bear man, which is shadow. A man. Oba so aye oba odimu efro oba sima. A virtuous woman. Oba odimu ebuo timba ono oba otimi hye so oba ma ho otu we wi na yo oba na mema nta no mema no na dia hwe respect be me kwa efre wa ya hwe ami mpacho meti asem ami mpacho ma ba wo ye no lie bia don re bra ba ma ba za hwe no hu bi ode ko be ma so asebese be oni ma da bebebe we wi ode ahwe e ma no hu se ode mema ma da sa de o mo fili o be ba wo no be da but na wo lose respect o ma me fo bi mu don't say point na sama esa jimre relationship ni ma pe ni me ma ejimre o ejimre wa adwini mu kwa adwini na wo de adwini no wo de adwini be ma no wo de adwini oba no insecurity obi a na obi e place nti no wo nya baku de kama person ko na wo enjoy na da people no oba na person protect na wo jaw vision ho wo jaw talent ho wo jaw nimdie ho wo jaw de wo so ye boa dom a ono mu nko relationship mu na mo e general dom so so na bo nipa am I making sense? Yeah. What is it? It's now no sika ehwe sika semu ye say ni nipantem ehwe relationship ye how I see him ma betena ma ba ko penu so wani this time you will bitimi nko ande a na de o mu say be ma the time de member de di kan no ye ne yakono drive no soro ma na no ma na efe nti ne ba be apizu efredi so say ani gbo ekotirim o ti ase wani nyeso wani abo wani bo ade so a ekotirim you start to think about it na beto akoma no na akoma na yema akoma be wura akoma na yema na be nyina sisi wo be sisi sipi na wo sita na de koboso afọ de koboso wi a ba akoma na fe na wo pese okomienu yensa na afi go fo bi so ta ho mo so wo pe then now no mo na fi adwaman ba sa wo adwaman mu because some people no be and they can be people like I know bit my build society but yes say oba ba mu a wo di onso adi nti mu hia mo ya tamfo ene kwatwe no watwe ma na pai nti mu mi no mu hia mo ya tamfo nti mesere say mu mi hwe sa no ma minu ye na be bo ayina ide tumsu mu fo rade so ma ya hoden amen na nti mi nyina yemre yi na nti mi nya ni so ade hu na betimi aye ade abo nchirima mi de si a ade nchi akese ma ye maame ne de maame aka akosu asewa papa bi na no say ohene yiri di mu na de ma no ohene yiri di mi no e twene kakra me na de kan no wow me de kan no say sen kan ni ku ko pehene ko pasam ne ma no wani a e onya fro won rabo so ko pa ikra ko pa no wanya fro won rabo me na de ma no okay my impact kakra papa bi ni say zum na highlight pa okay papa bi no na highlight pa ntino ni nyina no nyame so ma hoden ye yakopon na oboa ese nyina mfia hoden ta e ma me dachi ti be sere team zo edi na chi no ya abutre within the interior no asemba ya mumie unhwese de me yate bi da film mu nyemfa sese ma nti ya furu akoma ti bibia no mo ya mo ni hwa ma me no okay no mo mfa na karata na kakra oh me gina sem no mu no mu sire bisi amasa na babot yin se nyina kwa no se sometimes the babot ya me be so ayi dum bia num sie no
and affect ye or go with me for own governor let me say yeah they feel be mensa wo but that people so more confused about almost na do maybe they are doing their fighting grit do maybe wa sa no mo be mu ana na na touch makaka ti ye ku enimu no we should structure because they say go just our na movement about religion about democracy that's it about now no me come to our area be do me no say you be celebrate because say watch no balance because I know deserve and then we say the station wa akra no mo number nyumbi na you do akosa say wa no be so mo skip we yeah don't do it they say omo be number da fans na omo so mo ba ko say wa say enyu ba be na mo enjoy dina mo nyuna I one way number mi do bi no I buy one way but this is you go handles no yeah we go follow in one of them follow me handles no make no ku mi de kuta wa do hia na o du bia de ba in Sabeka okay from Akosi Obibini the same Akosi Obibini was TikTok oh baby okay Snapchat more Instagram pedamino okay more remember more Facebook more TikTok YouTube subscribe say more videos be more me be go okay na the number so is 054 741 4409 054 741 4409 and MDC and na me kasa so na entwa na iti obi na so a na me ko sia se wa ho donti o fa ncheme na nya me so fa ncheme wa fa ncheme ko adu akra na nya me di acheme dada ebize ina ade me ya ade mu be wura ho me ya ade mu bi na ni agye tie de ya na di oni nipa no enya adwene na wo mpe nipa na sem ebe yo ya e wo so de the journey fe no otan a yihu e otan wo so bi kuta ma chedi bi na otan no ne so bi aye wade so na otan no obi kuta ma chedi bi no ye na ade na untimi je bi na otan ne otan a yihu okay de me ye ne ye otan de me ye ne ye otan Mati anti ebusi Akosi Obibini Osi Obibini no we dey ID Akosi Obibini me obi bini Mati abi bremu se maba be bremu bi bremu am fi de okum na se ana me kum asem se papa boni ni na ikum ha na se fi santi mampon e fa Akosi am di pa de Akosi ampon fa santi mampon am ko school am ni ampon abada for pass so dey afrem pon de obo me ba pa yankopon Mati ampon ko do nchi de boy ya kuma na e digi na be ko to nchi se kotoko ni chi tie na le bokotoko chi do Mati okay tie buzi de be pem ase me da so chama boni bia so ya so chama boni bia eze wo yes che ni be kwa abiri oh yeah say wo die mu na wo yi mo wampon foi say ya kwa abiri fo say ya ka say block kwa mutim makuma say o say ya no great e ti was abiri bia I say we dey be am ka sabiri fo ya ka say block kwa because ya block no asoma so nkwanta cha kuna dey section ti ya block kwa no asoma so nkwanta mo fi mampon na ya dwa nya akona ba mo do am beka ya ezi ehun mo bodi ya ba e say siti kwa fa so tim pon e bo no ko che kire wo you to what's happen kwan foforo okay na say udio ti na say asuo twokwan okwan twa asuo ti o okay asuo ko twokwan ana okwan so betwa asuo yeah asuo no fitete so fitete odmo asuo twokwan okwan twa asuo opani ni kwan okay ti e kwase no to opani ni asuo na opani ni kwan asuo so fitete odmo nkoma okay mampon ko tunchi ebu ehie kuma atase de ede de timi nya kuma fufu bi di pone bo no wura akire ho ana ohia mampon so no de nti kwafo o me free mampon no se obu free o ede no mo nya asa akwan fa okọ kwawu ebo na so di entitita kwantin bo na ho they are tita kwantin bo na ho okay when there's a war there must be a way that's o push ni pa ko se ba bi no kwan no chira yes o pamo o be say bi e o ka se be say o pamo mu fo atum be ma da be say do pamo nya wa we da no wajo ho the question
enye just a phrase keko okay o busa asem ti bi busa osisi o no pamu nya o ye de no jo ho say they won't me nwa ho me o so jo ho me so onye ho me so nya o pamu to betima akwa mo akoma te ara da bi o di no so ye ubu be bi sesi e be si so but was ma do adwere ba niko asem nko am yem nko na binim okay tie nyina yesua de nyansa wo bi ati na jim sebi jim ni so bi ati okay ti di opamu nya wa we de jo ho me e kwesi ti ya no yo pa mu nya o obe de jo ho me o ti so ka say o tu mi ka ko si awie obe jo ho me so so je ti di o say obe twa wu ana so opamu to obre e do obre twa wu nti obe che gina afi opamu ye hufuo nti opamu afi wa to be ma afi wo last friend na aka no obe twa wu eni afi okumi am ko mitimi su ku wa e bi kwa na time na me be ma na o mi kwa se de so che o na ye hu okay e ye hu na agbo me na me kwa na uza fili tale fwe de madre kumi kwa na me won tobi afi mi ni udi bo mu agugura kura se o na oda we to apam hufuo no akoto ne be ma o pam bi di hu na edwa na fi me gina ma se na be ma bitimi mu na me nim e ze mo pusi kwan na afi enya ba bi ne kom die ne ewu afi be pe alternative ne ape ba bi afa nti so twa kwan twa so panini wai panini nyame ya da bi ya wo kwan koto so de so fititi so no mankoma ma pon koto jibo enye kuma na ameni ampon na ye de akobo aje tata ma pon koto ti plan wa bubu ne tieni kotoko awie ye na sese kotoko kwa akon na ye ni akira kotoko awie baba Matias ni say that say abusia ejedi na be pem ase me sure say ye ton fie yes if you ton me dey ka say oh atwema ya be about 10 minutes drive from Sufulai 4-bedroom house master bedroom kama eka ho and 3-bedroom na kan na self contained bibia ho kama bibia na etie say busia if you nso go kurom new side here but obias ni fie ho omo mu sie ko omo apply that shine ntom be wi timi sure so ne jihun dia and na etwa go evidence so fa number no etwa go no na from e bon so da form kama ya benye fie na bibia akoso yi because nei all pass asase ahun se me brandi ya timi anya asase esi fie deti wo ye to no de sa ho de no ho ko ade akana koto atwuma ya be okuma se ya na bibia anko ye from adi na bepem abrepem ebisi akoso wa na hwe by Grace TV maka nyamenka nyagopo fra sante mampon nyagopo mampon okay twede ampo ameni ampo okay ti bia ye pom okay ti kunu wa na ebo wi ase nyina na ebo it just by the way but any mampon okay yes bye 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 bye